Ade so abahene bafo enkotwetwe enkomo bafo timinka no mo achi bo pimso radio aduma nkoma sem dwumadie so Wala mi jojo wadama bibia boko de boko bafo no pay ye frewa enye boni bia ensensem bi enenam social media efa Charles Kwadwofo Sulumba ye na ye ho hihye yenim se edikan ba nananomonim enam ntankese a ebe mu bafo wadama yemfa mfiri ho na yendi nkomo se ensem be na ba monim a motena se efa Lumba yi enhihye ho yo wadama echiachi fo na de o le se be be dem se abusia panini ene na abusia fo ekoye o mo hihye ese 6 December anombe Lumba yi ndi hona onwane ofase bempoma say one time ka se ka go so se so amya nya jemu a ade kum kodwo ayekasa Lumba o so to one time ka se ade ka go so ene ban ram just for ni asa mahina na tidum ti etra so no ni o se enche yi so se sa entam no okagu o sia penye so ti manu enya mu amane ni yi mu ade de koto hine ni so wo de ache ti ba ga na betena asem na o se yesi o muntam asem ti muntam asem se na yesi no ni ti mu ala ma America se o de obodo hu ade kum kojo abaso ye autopsy foforo na bi apanyi no e ka se autopsy no ma e bi teta na ma se o so yo no an kasa na de ti ma na no ma ne te panel no so no e di sa de se ene ye mo mu na awotwe aka ho ye 13th godi ti mo na show mu date ba je mo mu na awotwe se be aba me no be nya kwan no autopsy no ene mo preso mu se santa anta no mo ntem no gini pa na so ko da o ma no ayo mo busha no da no o he da no na pa ko so ne ni mo no do no e de fu ku so me na me pe ni ana de so aba me no ko she na mno ko sesio o monta ma na 30 no o mnya kwa anya o mayi enti mba be dam no be hwe enti e committee a ibra isia de tire ma me na ka tire mse senna na me di tine de on peso na bu ja penyo so no se yoko abusia ma se fo anaso bu fi abusia penyo na da no o ni ni hodi a o ni ko o ni ni hodi a abusia penyo na da ano ana bishele na ya kwanza otira ateke funo nombe ye no kinanu ne ba se ne sebio tas na nesuma wodi asom Ghana nti ye kokose yura me ko ye so wada roma yura ensi from dada ko tu ko amba ya no sari o hia na nanum ana won tenase dano ye nya no anse no ndi or me so a me dano no eno ma ye kafa no ho ene nguase a ye kafa no ho so wo sebio ye dem beto ano no nti bra ye nya no me sa te se no ma ni wo sa omu emiti no so ana ye peso no ana ye bua wo mo no ya twe ho afri we no mabusia na nkasa nko no manko yo mo a se no mo nya de o mayi ena me de tu o manim dai ba me ya zan ke be sere yu ana ke asano no ye nya no ye hu no ana ye twe ho enu ani de si ana makachi wada roma ndi se bia da o mabusia fo na o ma na yo ma de wada roma bu na se ensema uketia ensema ba momanim eye sebi yewura ntankese a eto ho ene bepie manimu a sebi mmomu enyamane yemu ade de koto yewura animu a ogya che se onwane nana ana sebi na busuafo kwa akofase ya ba dia ogya de che na mum nyana nanom ana mo hye se chinchina omunye eye no eye 13th no David ole se omuno edi entam le ba na nanom anim ane na ba yanim omu date pa kwa na komu ye no komu ye 6 December 6 December ana mo share omu ye omu ade omu ana ko trafe share omu date ne mo ade se die ama me no tu yanim ana omu tu yanim se aka wo pese autopsy no komu ya foforo ye Lumba ni aba no osu abempoma ana tu yanim sa
and there's a season up in dia and the mumpusi now chink Movana chink cow. Namunya Kwana, Uninya Kwana, out of Seno. And the man is in the court 13th. Ono ne dia de sede to nananum anim se ono so pese o ye ne de ene ma nananum susi se ne ye fa na wo twenka ho se de be ye ndru on de nanka wa ye awie wadawro ma sa pepe na wo kire mu sa pepe de ye sebu se ne manfo se wo hwe social media se court nsensem a na wo ho ebedura nananum se abusua panyin no mo se mo nkoyi court nsensem nyina nsamra e ma nananum entena so nka bi oda ma sa ne te Wada antisa ye betra so no ye ka se court se for ba no kura ye ne be jananom de award ye nkan ho court di national court ye bu court ye respect court pa the court en kanasem award ye nimu ye di ade a e ba ye nim ye entam e ba ye nim na ganye entam na sabi o kodi bosu onye ohene ana sabi ye nananom yakolo so onye ohene na mum adi pa wajima Ghana a obo Ghana ana ma o masam kura ba o sebi ye tra mu bi e ka ma o na sebi ye rantam so ba so a ye ayemfu ya na yehwe mu ana tra so yehwe mu ewie so na sebi ye de o yewura kadaroma o ya bada ye wo de ntam ne che wo mu ana se ne o mo ankonko tra so no mu ko ye se no mu de o mo yi ke nyina no of the court is some there na no fa yo follow mu adaroma fa yo follow mu wadama committee a yetiye na utie de bi mu ka ye pese yetiefo mu tie opem so radio na ye de asemba ye hwehwe mu ne ye hu nukure na ewo mu no na nkoye se ye gina ha na se ye gina nti na wadama wanya adaje de amaye ebi mu nsem o mu se ka e wo social media ne obeti yese na nanom ana ti committee no se de be ya yese yemfa we mewuram nti age ye na frabusuafo no na nanom na ye eno so e wo nsem te sen wada o mabru ebra ye ka se me nkohwe na pakoso yin no nkohwe o mu na nhedi o mu ye bia no me mbo o mu no mu nya yi no ma men de boma sebi o ka se committee dada na o mu ye na o tweda no o se no nanu se e ya hoho ne amanfo no do mo guso a o do ye ena ko jasofo no se jasofo ne tena so no e ka se me nko na me ko tie o mu nyina na de se ya fa be papa be ma men na kuma so ne yebo no me nko na me ko he me ba ye no me no that day na akwa man tena so me no mu nyina ba me si ha ana me bebusa o mu e tena so na me ka so committee no unya o mu e di me so be pene so ma no e ka number mi aba akusua brempoma e ka ja busia panye se de uwia no ai na do busia e keni de obaye be ma so ndua ba ene ya ba no yenya ne yehwe e di me kwa me rezi ma o mu se o mu hwe na o tweda no mu di ya ye kama nti e mu pe dada fo no e bi na wom na za mu mpe na za mu be yi afiri mu a mu yivu na mu fa busia fo no bi e na ko ka ho because lumba sebi oyobi a wa ye adwuma magana ayiri ya amampanyini ne rep anaze obi ba betremu bi mampanyida da ankofo ba betremu bi tini nyina ta mu hia na ma ye na bushafo kakra be ka ho no mu do ba ko ka ho tibi susu ma wo mo ana o mu aka se o man kasa ebere yi o mu so ni mu rep fo bi anaze o mu ni o mu si amampanyina na mu bi so ho a o mu be yi edu do hwe akora no a yinya ntra se ko nya nya hwe no iwu anse then papa si no go for the committee list ya ba say omu ene omu committee so ba ta na ma me twe me ho say de me ya abo a be ko no boko no mo mpe sa mo mpe dia na mo amode mo ade abade a ene mo am ko ye na mo ko ye ma ade edi mu ze no mo bi won ma sabi omu ntie manum asem bi won ma o transfer na wo ka asana etwintwan we se miame ko yeme de we se miame yese dem de abotre o da o hwa kura na me ba ye no akoko no obuo mu amede mo monti no miankasa me bi botom ska stadium na mo pede 13 fo no na obi akobuki yam bo anai ko ho enom ko kasai ma miankasa na me botom ska edi tia stadium ne ka adi ma wo mo so de be ya sabi chas eni mo nyamo da se Ghana no ya na nam ko wo me am wo mu yi
ne me hu dwuma dia odi ma Ghana okay me boa ma na ti nye basa enti ya se be boa bi mi ankaza mi botom ska 20,000 de tua stadium nika ade ma omu this can 200 million 200 million me na me tua e o ko buza stadium oba na ohwe onum na obeka che nipa na omoji won ka che om se ska na nka 15,000 no mo se o ma ya advert ni ade nti no o se 5,000 ka omo na me de 5,000 ne ka omo na 20,000 na me de ma omu adawro ma Anyway, wadama mayemu se we na yemfa wonsi. Esi wakyem ba bia asem no de tie ba nananom onim nananom yiw se wo kohwe na siesie wo tene tie busuafo no obi anum asem committee na omo ka ho asem no wakyem ma wehu. Na no dwadom be piem wa hai. Se de wo kan ne se ka wodi animu abesre se kwan bebe mu ananka mo de ato yewuranim se da busuafo nso mpeso mu ye ne eno no enye mense na ka kyom so mo nkono mo samra enne yawadai aje menja na kachiro mu wadaroma sabi ye ba e bedura ohene be ba e be si foma ye be hu o si foma ye be hu mi anam do mbae e be du ye hu se ohene emba nti mi ankasa na me fe brempoma ani abusu apanyini ana hu mabla fe ne no ka me ho na me do mu call office wonum ho bi ho na me ko gina na me kachiro mu se me hwe foma ohene o si foma inya no no enunti imeso nana mi ameda no ne nana mo da bo wa blase ne bi ametrase amene ne trase no koroma dan jasfo ewu mu no eye yi se ye sabi ye ba se e beboa ehu ana mo ayitu na mo ambetu ma ade ya twe ho afrim ti nana no mo twe mu ho firi omo ye sise ye bia mu omo ye sise ye mu bibia mu omo ye twe ho firi omo ye sise ye mu na wo se ye free mu Abuja president say won ni no Abuja president da o ma no mani mu a na Abuja president busa na ma me bempo ma say enti ye ne den ana America say ofa me die ade a me pa se me hu ade a okum ko ni mia no se me hu ne na tra kwa be ye na en fa me ho enti sabre no o raise say we na me ne Abuja say ye ten ya ye de ye ko baby Nemo, da ye ba na ye ba be sie na abusiafo bro ho ma o mbeda ye wurase eye bi a sabi ye wurase o mo kan bonyam enti o mu ana enka ne ba o mu nsan se o hene e betra se ya wada enti ya na o mo de na afi na eden aba na ye de ya nka nkire se ye mra ya wada se o mo ba beda se ye wurase o ma nunya na nkra ba se ene wo manti yame yadoma ya wada obetena se enti no ma ba beda se preko sabe pepe to mu na din kan mo menye lumba nkofo no fo anopei ye beda se pa se wabie niam so ani akyere ma mu ada hoye pa ama enne mu ti opim so bia be hu no krepa e wo lumba na yiye hihye wanopei opim so radio beda se pa bafo yo mo so da se pa etiefo ye ne bafo Kofi Atobra otosumienu dade so abahene ene twetwe nkomo bra lumba sense bayan yuran tanke CPM ko nananom jasifo no sem nananom die ni yiemu ano mo pe no enom yesa baafo na abusuafo ne nko fi sefeku no na da no na onkohwe na wo die abusuafo no nhia obia na de obia ha no bia nti nananom de ko mo pe ni yie ena we nyina akoba ti obo Facebook opimso radio a obehu se mensian kanchiro bia se koye yi da sei mensian kanchiro bia se ene ya wada mumra se be na bafo achimu se be bia ono ye wura se na munyam na waye na ye wi obada ase ene nkra ba se ene ya wada na ye wura betena se na omo de aseda no aba na sebi se ye se omo nkona mra ne na ye no ba so ene de se no abusuafo na asem na nanu matwe omo hu e de afrim enti ye nya nsem ene nam social media menhia se enye sa nete e de wu ma me fiti ase